must be addressed as so. Lit kod luoro kwa familia more gwenge ma Raha sub-county Mabera kalure kod lal mar nyathi ma jadweche 5 manondhi kod jonjore moko 3 mane monjo gi utino ma tarik 20 dweni. Min nyathino manokwal Consolata Nyamohanga majegni 19 wacho ni jonjore 3 ne omonjo gi kar sa 3 mar otieno kendo goyo gi kapok gikwalo nyathino mawuoyi ma jadweche 5 kendo gilalgo. Nyamohanga wacho ni ne ok giyango achijego manolal kod nyathino kakoro gikwayo piny owacho mondo mi okony gi yudo nyathigino ka jotinda rita kwe gwenge ma Mabera kotelne kod jatend obila ma sub-county ma Kuria West Clety Kimayo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Majambazi walikuja hapa nyumbani wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu wawili tulikuwa tumeketi tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini sasa ingekuwa ni watu wenye uwezo serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa DC, kwa DO, kwa OCS juu sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao, alafu askari walikuja tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia